چنانکه که اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان تاکید داشتند، دوام صاحب استقلالی چندین تشبس‌های سازنده جمهوری ما در رابطه با مسائل مهم سیاست جهانی و تطبیق طرح‌های عظیم منطقوی از جانب شریکان بین‌المللی پشتیبانی یافتند. جمهوری ما من بعد نیز به ابتکارات سازنده خویش برای حل دیگر مسائل بین‌المللی و منطقوی ادامه می‌دهد. واقعا تشبس‌های خردمندانه و دوراندیشانه پیشوای ملت محترم امام علی رحمان اوید به مسائل آب در سطح گلوبالی و منطقوی از جانب جامعه جهانی پیوسته دستگیری می شود. در محفل نوبتی اعضایان مرکز پریخشناسی فاکولته گئواکولوژی دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورов این مسائل گلوبالی سیاره بار دیگر مورد بررسی قرار داده شده. استادان پشتیبانی خویش را از تشبس‌های اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان بیان داشتند. 16 مارت سال 2023 منده با اقدام ریاستی دانشگاه انا همین یک مرکز یا یک محفل با نام گلیسیولوژیا در شورای عالمان دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمی باباجان غفورов با نظامنامه تصدیق کرده شد. الحال قریب همه فاکولتت هایی که در دانشگاه موجود است، شخصانی که با آب و اقلیم کار میکنند محض همین محفل کردی بعضی کارهای خودشان همینجا بررسی میکنند. بهترین نتیجه هایی که دسترس میشد در مجموعه های کنفرانس های بین المللی یا سطح های گوناگون به این انتشار کرده می شود. عین حال ما برای سهم گذاشتن تشبس پنجم جهانی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان یک کتاب آماده کردیم. از روی نقشه است. نام کتاب «Природа ледников Таджикистана и перспективы локализации их деградации». سبب این کتاب ما آماده کردن ما در اون است که حاضر عرصه جهان به گلوبالی و اگر در 100 سال اخیر 0.83 گرادوس حرارت گرم شدگی باشد، انکن منطقه کوهی و 65 سال اخیر به از 0.2 تا 0.7 درجه حرارت گرم شده است. این تغییر یافتن میگن. انا همین حرارتی که کوه ها میشد تاثیر خودش به پریخ ها نرسانده نمیماند. یکی از هدف‌های محوری آن است که در سالی بین‌المللی عمل آب برای رشد استوار 2018-2028 در تامین امنیت اکولوژی سیاره نقش بغایت مهم دارد. سخنرانی پیشوای ملت در اجلاس عمومی کنفرانس 29 جانب‌های کنونسیون قالبی سازمان ملل متحد اوید به تغییریابی اقلیم که آن چندی قبل در شهر باکوی جمهوری آذربایجان دایر گردید، خود بازگوی آن است که تشبس‌های نیکبینانه جمهوری تاجیکستان واقعاً برای بهداشت زندگی ساکنان سیاره خیلی مهم باشد. در سالهای صاحب استقلالی سیاست خارجی تاجیکستان به دستاوردهای خیلی خوب و نظررس نائل گردیده، مقام و موقع جمهوری در نظام مناسبت‌های بین‌المللی باز هم تحکیم و تقویت پیدا کرد. در این مدت یک چند پیشنهادهای تشبس‌های سازنده پیشوای ملت در عرصه بین‌المللی از جانب جامعه جهانی اعتراف گردیدند که آبرو و اعتبار تاجیکستان را همچون دولت پیشصف در حل مشکلات گلوبالی از جمله وابسته به مسائل آب و اکولوژی و تغییریابی اقلیم بلند برداشتند. تاجیکستان با در نظر داشت افزون گردیدن توجه جامعه جهانی به مسائل آب و مهمیت ذخیره‌های آبی برای نائل گردیدن به رشد استوار مسائل را وابسته به آب در روزنامه جهانی مثبت می‌بخشد. معلوم است که 5 پیشنهاد پرزیدنت تاجیکستان وابسته به آب از جانب جامعه جهانی اعتراف و جانبداری کرده شده است. از آن جمله یکمین پیشنهاد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان دایر به سمت آب این از آن عبارت می باشد که سال بین‌المللی آب تازه اعلان گردیدن سال 2003 در سسیه 55مین اسامبله سازمان ملل متحد می باشد. دوم این 10 ساله بین‌المللی عمل آب برای حیات سالهای 2005-2015. سیوم
соли байналмилалии ҳамкорӣ дар соҳаи об соли 2010 мебошад ва чорумин пешниҳод ин пешниҳоди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба 10-солаи байналмилалии об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 мебошад ва ҳадафи панҷумини ташаббуси президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ки 14 декабри соли 2022 аз ҷониби маҷмаи созмони милали муттаҳид доир ба самти об якдилона аз тарафи 153 давлати ҷаҳон тарафдорӣ гардида қатнома қабул гардидааст. тоҷикистон аз ҷумлаи кишварҳоест ки стратегияи рушди иқтисоди сабзро қабул намуда дар назди худ ҳадафҳои бузург гузоштааст. То соли 2032 истеҳсоли энергияро дар кишвар пурра аз манбаъҳои таҷдидшаванда ба роҳ монда то соли 2037 тоҷикистонро ба кишвари сабз табдил диҳем, таъкид доштанд сарвари давлат дар ин чорабинии бо нуфузи байналмилалӣ. ба ин нукта имрӯз олимони соҳаро водор месозад ки дар амалишавии иқдомҳои нав тадбирҳои мушаххасро роҳандозӣ намоянд. чӣ хеле ки ҳамаи мо огоҳӣ дорем, санаи 12 ноябри соли равон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон дар конференсияи 29-уми ҷанбаҳои конвенсияи қолабии Созмони Миллии Муттаҳид оид ба тағйирёбии иқлим дар пойтахти ҷумҳурии Озарбойҷон шаҳри Баку иштирок ва суханронӣ намуданд ва дар ҳамин конференсие ки бахшида ба тағйирёбии иқлим роҳҳои пешгирии он ва оқибатҳои он асосгузори сулҳу ваҳдат пешвои миллат баромад намуда дар ҳамин якчанд изҳои мудаввар дар якчанд конференсияҳое ки дар ҳошияи ҳамин конвенсия баргузор гардид фикрҳои худам ва суханрониҳои худам ба ҳамин илова карданд. ва мо агар ба ҳамин суханрониҳои пешвои муаззами миллат нигоҳ кунем, пешвои муаззами миллат иброз доштанд ки ҷумҳурии Тоҷикистон барои мутобиқшавӣ ба ҳамин тағйирёбии иқлим дар қатори дигар давлатҳои ҷаҳон стратегияи иқтисоди сабзро қабул кардааст ва ҷумҳурии Тоҷикистон дар қатори давлатҳое меистад ки барои ҳамин хориҷ кардани газҳои гармхонавӣ дар ҷои 130 қарор дорад. Яъне мо чӣ хеле ки медонем ҳамин газҳои гармхонавӣ яке аз сабабҳо ва омилҳои гармшавии иқлим нагӯем дар ҷойҳои аввал меистад ва ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷиҳати истихроҷи ин дар ҷои 130 меистад ки ин яке аз ҷойҳои намоён ва пешвои миллат дар давоми ҳамин суханронии худ иброз доштанд ки ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2037 ба ҷумҳурии сабз табдил меёбад ва мо тамоми энергие ки гӯем истеҳсол мекунем аз маҳсулотҳои таҷдидшаванда ё аз об ки 98% энергияи мо аз об истеҳсол карда мешавад ва барои табиат ин ягон хел зарар нест ва барои гӯем тағйирёбии иқлим ва гармшавии он ҳам таъсири худро намерасонад. чӣ хеле мо медонем дар баъзе давлатҳои дунё энергияро аз стансияҳои атомӣ ё стансияҳои аловӣ бо ангишт истеҳсол мекунанд ки аз онҳо газҳои дуоксиди карбон хориҷ мешавад ва эффекти гармхонавӣ яъне парникови эффекта ҳосил мекунад ки ин яке аз ҳамин тағйирёбии иқлим яъне гармшавии иқлим ба оварда мерасонад. маҳз ҳамин сиёсати пешгирифтаи давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аст ки ташаббусҳои ҷаҳонии ҷумҳурӣ дар арсаи байналмилалӣ дастгирӣ меёбад. рӯйдоди охирине ки умуман ҳамин моҳи ноябр ё аниқтараш 11 ноябри соли 2024 президенти кишварамон барои иштирок кардан дар конференсияи байналмилалӣ ки дар ҷумҳурии Озарбойҷон баргузор гардид иштирок ва суханронӣ намуданд. 12 ноябри соли 2024 бошад президенти ҷумҳурӣ дар маросими кушодашавии павилиони об барои иқлим иштирок ва суханронӣ намуданд. Президенти кишвар таъкид намуданд ки об ва иқлим бо ҳамдигар алоқамандии зич дошта истифодаи оқилонаи об барои рушди умуман раванди ҳалли мушкилоти иқлим яке аз нақши муҳим мебозад. ҳамчунин таъкид гардид ки дар асоси қатномаи
سازمان ملل متحد تاجیکستان ماه می سال 2025 در شهر دوشنبه کنفرانس سطحی بلند اوید به حفظ پریخ‌ها برگزار می نماید. این رویدادهای مهم بین المللی در ساحه آب و اقلیم نفوذ تاجیکستان را در عرصه بین المللی بلند برداشته افتخارمند ملت تاجیک است و همه این رویدادهای مهم در سطح بین المللی هر یکی ما را وادار می سازد که بهر رشد بیشتری وطن و بلند گردیدن نفوذ آن در جهان تلاش نماییم. فعالیت مرکز پریخشناسی در دانشگاه دولتی خوجند برای انجام چند کارهای علمی و تحقیقاتی مساعدت نمود. عالمان ساحه، متخصصان دایر به تطبیق همه‌جانبه تشبس‌های سازنده حکومت جمهوری نقش مهم گذاشته در این سمت چند بازیافت‌های علمی را به انجام می‌رساند. همین پریخ‌هایی که تریتوری تاجیکستان هست همش ما موافق مخصوص پروگرام گیولینگ میگن، پروگرام در محیط الکترونی هر یک کوادرات هایی که تاجیکستان هست تپکارتاش همش سیامکه میگن، من گزارش کسمیسکی سیامکه میگن، سیامکه کرده ایستاده دشیفروفکه کردیم. معلوم گردید که در تریتوری جمهوری تاجیکستان همین قطارکوها و 8872 عدد پریخ است. مساحت پریخ‌های وقتی که ما معین کردیم این 57% تریتوری تاجیکستان را تشکیل داد. همین خریطه که حاضر دستی مننده هست این خریطه نام شما لدنیکی خریبتاف ودتاکی ای ودیام تاجیکستان نام گذاشتیم. همینجا همون قطارکوهان در چند پریخ‌های بودگیش همشه دربارش معلومات دادگی و معلومات‌های بالای مشخص‌تر در داخل کتاب نشان داده شدگی. این یک زمینه برای کارهای علمی من بعد میکردگی هم معاصرین هم عنوان‌جویان که در دانشگاه دولتی خوجند و اعضای همین محفل میباشند یک زمینه کامل با اعتماد محسوب می‌یابد. بعد آنکه پرزیدنت کشور در کنفرانس مذکور توجه جامعه جهانی را به مسئله پیوستگی زیچ آب و اقلیم جلب ساختند، در این سمت باز اجرای چند نقشه چاره‌بینی‌های مهم به نظر گرفته شد. اطلاع داده شد که جمهوری تاجیکستان با کشور فرانسه اوید به اعلان سالهای 2025-2034 همچون 10 ساله عمل برای دستگیری علم‌های یخشناسی یعنی کریوسفری همکاری سودمند را برا خواهد ماند که آن من بعد بهره رسیدن به نتیجه‌های خوب علمی و تحقیقاتی مساعدت می‌کند. فرانسه و تاجیکستان اوید به علم‌های کریولوژی میگن، از همون کریولوژی برای رشد دادنش سازشنامه بسته شد که تاریخ تاجیکستان به این سازشنامه نشده. ساله گذشته از این در زمینه همین گفتارها باز تریتوری تاجیکستان به شهر دوشنبه و پایتخت جمهوری تاجیکستان به یک مرکزی علم‌ها درباره علم‌های خیانوسفر شده میگذارد. خیانوسفر درباره هم یخ هم پریخ است. یخ این می‌آمیختگی سمت این مزلتویدینه یخ شناسی میگن، پریخ این گلیسیولوژی. همون هم مزلتویدینه و هم گلیسیولوژی زمینه و مرکز در مرکز همین مرز دوشنبه میشد. این علم هایی که درباره همین خیانوسفر یا کریولوژی گفته میگذرد مرکز همین جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه عزیز ما میشد. این علاقه افتخار ما است که در زمینه گفته ها یا اینکه تشبس های جهانی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان انا توجه به جمهوری تاجیکستان خیلی کلانش داشت. اوضاع در شرایط تاجیکستان انبوی پریخ‌ها اساساً در منطقه زرافشان و در منطقه پامیر موجود میباشد. البته در این ردیف علما متخصصین سوهای همین فاکولته ما البته کاربری کرده ایستادند و انیقاً دقیقاً مساحت آن حجم آن را پرو آموخته و اکسپدیسیون نوبتی را براه ماندند که این همه بهره چی بهره مفصل‌تر انیق‌تر گردانیدن حجم پریخ‌ها در سرحد تاجیکستان هست معین کرده باشد و در این ردیف ما متخصصین سوهای حفظ محیط زیست کوشش به خرج میدهیم که تو برای آماده ساختن متخصصین سطح بلند در جاده متخصصین سوهای حفظ محیط زیست سهم خود را گذاشته باشیم.
боиси ифтихор аст ки ҳар як ташаббуси созандии ҷумҳурии тоҷикистон аз ҷониби созмони милали муттаҳид мавриди пуштибонии амиқ қарор дода мешавад. соли 2025 ҳамчун соли байналмилалии ҳифзи прияхҳо ва санаи 21 март эълон шудани ҳифзи прияхҳо худ аз он шаҳодат медиҳад ки воқеан гармшавии иқлим метавонад оқибатҳои нохушеро оварад ки ин масоил имрӯзҳо мутахассисонро ба ташвиш андохтааст. барои анамин мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим ва барои пешгирии оқибатҳои он ки яке аз оқибатҳои он ин ақибгардии прияхҳо ба ҳисоб меравад. соли 2025 аз ҷониби президенти кишвар Эмомали Раҳмон ба Созмони Милали Муттаҳид соли байналмилалии ҳифзи прияхҳо пешниҳод шуда буд ки ин аз ҷониби Созмони Милали Муттаҳид қабул ва эълон гардид. ва дар анамин конференсия пешвои муаззами миллат иброз доштам ки тибқи анамин рӯзномаи ҳифзи прияхҳо бо ҳамроҳии ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳам давлати Франсия солҳои 2025-2034 10-соли амал барои дастгирии илмҳои яхшиносӣ ба Созмони Милали Муттаҳид пешниҳод карда шуд ва аз тарафи Созмони Милали Муттаҳид ин пазируфта шуд ки ин як боз фахри ифтихори мо миллати тоҷик аст ки боз як иқдоми дигар аз ҳамин бо воситаи Тоҷикистони Франсия яъне қабул карда шуд ва дастгирии илмҳои яхшиносӣ ба он оварда мерасонад ки мо дар доираи анҳамин илм метавонем барои бартарафкунӣ ва ҳам пешгирии обшавии прияхҳо як саҳми худа гузошта бошем ва ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи анҳамин тағйирёбии иқлим якчанд чорабиниҳои бузург яке аз ҳамин чорабиниҳо дар моҳи май соли 2025 конференсияи байналмилалӣ баргузор мегардад. ба ғайр аз ин бо якчанд конференсияҳои хурде ки мо дидем дар ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор шуда истодааст ки ин ҳама барои мутобиқшавӣ ё пешгирӣ аз тағйирёбии иқлим ба ҳисоб меравад. бо такя ба андешаҳои олимони соҳа зикр кардан ҷоиз аст ки воқеан қабули ташаббусҳои байналмилалии ҷумҳурии Тоҷикистон дар миқёси ҷаҳон иқдоми муҳим ва таърихӣ буда тавассути он ҷомеаи ҷаҳонӣ имкон пайдо мекунад ки барои ҳифзи бузургтарин манбаъҳои обӣ ошомиданӣ тадбирҳои муштараки заруриро андешанд. дар баъзе адабиётҳо мавҷуд аст ки прях осиёи марказӣ яке аз марказҳои азими анбои пряхҳоро дар худ нигоҳ медорад. хусусан Тоҷикистон дар ин радиф песаф мебошад. 60% обҳои минтақаи осиёи марказӣ маҳз аз ҳудуди давлати Тоҷикистон тараққӣ меёбад ва ба ҳаминро инобат ба гирифта пешвои муаззами миллат гуфтанд ки маҳз бо тағйирёбии иқлим ки марбут аст ба обшавии пряхҳо мебошад маҳз аз ҷомеаи ҷаҳонӣ даъват ба амал оварданд ки маҳз соли 2025 соли байналмилалии ҳифзи пряхҳо эълон карда шавад. прях асосан манбаи асосии захираи оби ширин ба ҳисоб меравад. имрӯз дар дунё аҳолие кам нестанд ки аз танқиси об азият кашида истода бошад ва аз як тарафи дигар тағйироби иқлим ба обшавӣ бо сурати пряхҳо имрӯз мусоидат карда истодааст ва аз ҳамин нуқтаи назар имрӯз пешвои муаззами миллат ин масъаларо масъалаи меҳварӣ ҳисоб карда дар ҷодаи ҳалли он на як кишвар на як минтақа балки тамоми ҷомеаи ҷаҳониро даъват ба амал оварданд ки то ба ин масъала ҳалли худро ёфта бошад. имрӯз бо баробари пешравии илму техника сабаби аслии обшавии прях ин гармшавии иқлим бесобиқа мебошад. чӣ хел ки шумо медонед дар солҳои ахир гармшавии бесобиқа хусусан дар қаламрави мо умуман дар минтақа ба назар гирифта шуда истодааст. Тоҷикистон осиёи марказӣ яке аз минтақаҳои осебпазири аз лиҳози тағйирёби иқлим ба ҳисоб меравад. имрӯз тамоми ҷомеаи ҷаҳонӣ кӯшиш карда истоданд ки то он захираи оби ширине ки дар сайёра мавҷуд аст албатта ба миқдори кам ҳам бошад мо онро ҳифз кунем ва ба наслҳои оянда ҳамчун беолоиш мерос гузорем ва дар ин самт Тоҷикистон баробари пешвои муаззами миллат ин ташаббусро пеша карданд ва аз тарафи тамоми мамлакатҳои ҷаҳон инро пазироӣ карданд. тавре аз таҳлилҳо бармеояд имрӯзҳо захираҳои об зери таъсири хатарҳои гуногун қарор доранд ки ба тамоми соҳаҳои ҳаёти мардум ба хусус амнияти озуқаворӣ, тавлиди нерӯи сабз ва пойдории табиат таъсир мегузорад. чун дар Тоҷикистон манбаи асосии об пряхҳо ва барфу борон маҳсуб меёбад. пряхҳо яке аз бойгарҳои беҳамто ва сарчашмаи оби ошомиданӣ мебошад. толи 30 соли охир дар кишвар 1000 прях об шудааст. бинобар ин бо роҳандозӣ намудани тадбирҳои судманд мо метавонем роҳи ҳалли масоили глобалии сайёра танқисии оби нӯшокиро боздорем.